Mu kwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2021, Cristiano Ronaldo yabaye umuntu wa mbere ku isi ugejeje kuba mukurikira miliyoni 500 kuri Facebook, Instagram na Twitter, yaje guhinduka X. Kugera mu kwezi kwa 10 mu 2024 yari amaze kugira abamukurikira miliyoni 923. Uyu munsi kuri X yahoze yitwa Twitter akurikirwa n'abantu miliyoni 115. Mu kwezi kwa gatatu mu 2021 yarengeje umubare w'ibitego Pele yatsinze, umuhigo ukomeye cyane wa ruhago ku banya-Brazil. Yatsinze hat-trick cyangwa se ibitego bitatu mu mukino umwe muri shampiyona ya Serie A yo mu Butaliyani, umukino bari bahanganyemo na Cagliari. Icyo gihe we yakinaga muri Juventus. Akwiza ibitego 770 mu marushanwa yose. Yahinduye ikipe mu kwezi kwa 8 mu 2021 ava muri Juventus ajya muri Manchester United, aho yari yarakiniye hagati y'umwaka wa 2003 n'2009. Nyuma yaho mu kwa 12 mu 2022 yagiye muri Al Nassr yo muri Arabia Saudite. Ronaldo wegukanye Ballon d'Or inshuro 5, yabaye umukinnyi wa mbere ukiri mu bikorwa byo gukina umupira w'amaguru waciye agahigo ko gutunga akayabo ka miliyari y'amadolari y'Amerika mu mishahara no mu yindi mishinga yinjiza amafaranga. Ibi byabaye mu 2020. Ubatunze miliyari 1 na miliyoni 450 z'amadolari. Uyu munsi ahembwa miliyoni 17 n'ibihumbi 700 by'amadolari buri kwezi. Ubwo ni miliyoni 4 n'ibihumbi 450 by'amadolari buri cyumweru, bikaba ibihumbi 633 by'amadolari buri munsi. Buri munsi Cristiano Ronaldo yinjiza nibura miliyoni 800 z'amafaranga y'u Rwanda. Uretse amasezerano y'ubuzima bwose afitanye na Nike, Ronaldo aninjiza amafaranga menshi hanze y'ikibuga abikesha ibicuruzwa byose bifite marke ya CR7, birimo imyenda, ibikoresho bya sport, amahoteli, amavuriro, ibitangazamakuru n'ibigo by'imyitozo ngororamubiri. Dore uburyo uyu mugabo yakoresheje ngo abe umuherwe, atunga amafaranga bitekerezwa ko ashobora kutazahomba mu buzima bwe bwose. Uretse ubuhanga bwe mu gukina umupira w'amaguru, byemezwa ko uyu mugabo ari n'umuhanga mu ishoramari kurusha benshi mu bandi bakinnyi bakina imikino itandukanye. Tubahaye ikaze. Cristiano Ronaldo afite Ballon d'Or 5, Champions League 5 n'ibitego birenga 800 mu mikino yose yakinnye. Mu gihe twese tuba duhugiye mu kureba uko atsinda ibitego, we abahugiye mu kubaka ubwami bw'ubukungu buri ku rwego rwo hejuru. Ni umukinnyi ukomeye w'umupira w'amaguru twese dukunda, ariko ari no mu bayobozi b'ibigo bikomeye by'ubucuruzi biri mu masoko y'imari atandukanye ku migabane yose y'isi. Hotel, ubuzima, sport, ikoranabuhanga, itangazamakuru, banke, izi zose n'inzego yashoyemo imari zimwinjiriza za miliyoni z'amadolari buri segonda nubwo yaba asinziriye. Muri iki kiganiro tugiye kuvuga uburyo Cristiano Ronaldo yateguye bucece bumwe mu bwami bw'ubukungu bushimishije cyane mu mateka ya siporo y'iki gihe. Kugira ngo dusobanukirwe aho byose byatangiriye, ni byiza gusubira inyuma mu mateka ubwo nimero 1 y'umwenda w'umukinnyi yahinduraga amateka. Mu 2003 Ronaldo yari afite imyaka 18 y'amavuko. Ava muri Portugal bwa mbere yerekeza mu Bwongereza muri Manchester United. Yagiye yambaye nimero 28. Gusa iyi nimero ntabwo yashimishije umutoza we w'icyo gihe, Sir Alex Ferguson. Nimero 28 mu kibuga isa naho nta kintu kinini ivuze. Nibwo yafashe icyemezo cyo kumuha nimero 7 ngo abari yazajya yambara ku mugongo. Iyi yari nimero y'icyubahiro kubera ko yari yarambawe n'ibihangange nka David Beckham na Eric Cantona. Kuva uwo munsi ubwo yahabwaga nimero 7, Cristiano Ronaldo ntabwo yongeye kuba umukinnyi gusa. Yahindutse igitekerezo, ahinduka umugani, ahinduka ikirango kizinjiza miliyari z'amadolari. CR7, Cristiano Ronaldo 7. Mu 2006 afite imyaka 21 yitabiriye igikombe cy'isi bwa mbere ari kumwe n'igihugu cye cya Portugal. Agihesha kugera muri kimwe cya kabiri abikirangirije mu gihugu cye. Muri uwo mwaka yatangije ubucuruzi bwe bwa mbere. Iduka rito yise CR7 i Funchal ku kirwa cya Madeira muri Portugal. Uyu mujyi muto urimo ikibuga cy'indege cyitwaga Aeroport Santa Catarina. Cyiswe iryo zina kugera ku itariki ya 24 y'ukwa gatatu mu 2017 ubwo leta yafataga icyemezo cyo kugihindurira izina ikacyita Madeira Airport International Cristiano Ronaldo. Aha Madeira
niho Cristiano yashinze business ye ya mbere, iduka abantu bahahiramo imyambaro. Nta mugambi munini wari uri inyuma, ariko aho niho ibintu byatangiriye. Yatangiriye kubyazi, abitangirira hazi, kandi yifashisha abantu bo mu muryango we, cyane cyane bashiki be, kugira ngo bagumane imbaraga kuri business ye. Hashize imyaka 2, bitewe n'uburyo iryo duka ryakiriwe n'uburyo ryinjije amafaranga, yafunguye irindi i Lisbon. Aha ni ibintu byose byahindukiye, kubera ko yatangiye kwiyubaka nk'umuntu wumva aho ajya. Irindi somo rikomeye ryaje mu mwaka wa 2009. Icyo gihe yatwaye Ballon d'Or ya mbere, ahita asinya amasezerano muri Real Madrid muri Espagne. Ni transfer y'amateka, miliyoni 94 z'amayero. Abantu bose baramurebye barumirwa, itangazamakuru rirasakuza. Ni nabwo yatangiye gusobanukirwa ikintu abakinnyi benshi batari bakamenya icyo gihe. Iki gihe yafashe icyemezo cyo kutaba umukinnyi gusa, ahubwo ahinduka ikirango. Ahinduka rukuruzi yo kwitabwaho no kurebwa n'abantu. Kandi iyo uvuze kwitabwaho n'abantu, ubuvuze amafaranga, ubuvuze amasezerano y'ubucuruzi, ubuvuze kwamamaza. Iki gihe yatangiye gukorana na Nike. Inkweto za Mercurial CR7 ziragurwa cyane ku isi yose. Aha rero niho Cristiano yatangiriye kwibaza, kubera iki nakomeza kwamamaza isura y'abandi kandi nshobora no kuba nyirayo? Kubera iki nakomeza guhagararira abandi gusa kandi nshobora kwihagararira ngewe ubwanjye? Aya mafaranga binjiza bakanakuramo ayo bampemba, akaba ari ryo winjiza. Yahise ava mu byo kwishyurwa kuko yamamaje, ajya mu kubaka business zimwinjiriza za miliyoni igihe cyose no mu gihe aryamye asinziriye. Mu 2013 yatangiye gukorana n'uruganda rwa JBS Textile, rugakora imyenda y'imbere yitwa CR7 Underwear. Akabaha isura ye n'izina rye, bakabyandika ku myambaro y'imbere, maze rubanda rukayigura nk'amasuka. Ubwo bucuruzi bwatangiye kugenda neza kuva icyo gihe kugera n'uyu munsi. Aracyayora ibifaranga biturutse ku isi yose. Agomba kuba yaribwiye ati n'ubundi nta ruganda nigeze nubaka cyangwa se ngo nishyura abakozi abari bo bose. Icyo natanze ni isura n'izina byanjye. Uko niko mu 2015 yahinduye urwego, yinjira mu bucuruzi bukomeye bw'ubukode n'amahoteli. Yifatanije na Pestana, ikigo cya mbere cy'amahoteli muri Portugal. Bashyira hamwe miliyoni 75 z'amayero, batangiza hoteli ya Pestina CR7 Lifestyle Hotel. Iya mbere bayubatse Funchal, iya kabiri bayubaka Lisbon, indi bayubaka Madrid, indi bayubaka New York, indi bayubaka Marrakesh. Ubu bafite ibyumba birenga 800, bakinjiza hagati ya miliyoni 25 na 30 z'amayero buri mwaka. Izi ni miliyari zirenga 40 z'amanyarwanda. Muri rusange, ibicuruzwa bya CR7 bitanga amafaranga n'ubundi yagumisha Ronaldo mu baherwe aramutse avuye no mu byo gukina umupira. Mu 2016 yatwaye Euro ari kumwe n'ikipe y'igihugu ye ya Portugal, na Champions League ari kumwe na Real Madrid. Yasinyanye amasezerano y'ubuzima bwe bwose na Nike, bamuha miliyari y'amadolari. Ahita atangira kwiyubakira urubuga rwe bwite rw'ubucuruzi. Yahise atangiza Gym CR7, akorana n'ikigo cy'abanyamerika cya Crunch Fitness. Bafite gym zirenga 300 muri Espagne na Portugal. Hanyuma atangiza na application ya telefoni ya CR7 Fitness. Abantu bayireberaho imyitozo ngororamubiri bakora kugira ngo barebe ko bamera nkawe. Uba afite gym, application n'ibigo by'itangazamakuru n'itumanaho bimufasha gukurikirana isura ye. Ibi byose abikora mu buryo buhagije kandi bwa kinyamwuga. Afite societe z'abacungamari zimufasha gucunga buri business ye. Mu 2018 yagiye muri Juventus mu Butaliyani, afatanije na Rafael Nadal. Bahise bashora imari muri restaurant i Londres bayita Zela. Gusa ntabwo yagenze neza, iza gufungwa. Ariko igitekerezo cyari uko Ronaldo atakora gusa ibyo we yashinze, ahubwo yinjira no mu masosiyete asanzwe akora nk'abandi bashoramari bose, akayashoramo imari, akamwinjiza miliyari nta kintu na kimwe yakoze. Hari ibyo agerageza n'ibindi byaza inyungu y'igihe kirekire. Ntabwo ashora amafaranga ye muri business imwe. Amafaranga ye ayanyanyagiza muri business zitandukanye kandi mu nzego zitandukanye. Muri uwo mwaka, ivuriro rikora akazi ko gutera umusatsi ku mitwe y'abantu bafite uruhara ariko batarwifuza i Madrid yarishoyemo amafaranga. Ni ivuriro yise Inspiria. Iyi business yo nta muntu numwe watekerezaga ko yayikora. Yafatanije na societe isanzwe ikora ibirebana n'ubuvuzi yitwa Saúde Viavel. Afata 50% ku mafaranga binjiza yose. Mu mwaka wa mbere bagitangira iyi business, abantu 600 baje kwitezaho umusatsi, ahanini biturutse ku kuba business ze aziyamamariza, akagaragaza ko ibyo bintu acuruza bikora neza
kandi ko nta soni biteye habe na nke gushaka izo serivisi atanga. Babonye iyi business igenda neza, bahise bafungura indi clinique mu mujyi wa Valence, Lisbonne na Marbella. Iyi yahise iba business itanga inyungu nyinshi cyane. We ubwe yivugira ko yagiye kwitezaho umusatsi muri iryo vuriro, abigira ibisanzwe bityo akabikururira abantu benshi. Yahise atangira no kwinjira mu by'ikoranabuhanga, aba umukinnyi wa mbere ukurikirwa ku isi ukoranye na Binance, kompanyi mpuzamahanga ivunja ikanacunga amafaranga y'ikoranabuhanga. Yahise atangiza NFT ya CR7. NFT ni non-fungible token cyangwa jeton non fungible. Ni nka kode ikoreshwa mu gucunga amafaranga y'ikoranabuhanga. Aha noneho wakumva neza ko umugabo yari yamaze kuba umucuruzi wo ku rwego rwo hejuru. Ibi ni ugutangira gusobanukirwa uko ubucuruzi bwo mu gihe kizaza bukorwa. Yahise ashora miliyoni nyinshi muri kompanyi izwi ku rwego mpuzamahanga yitwa Chrono 24, icuruza amasaha y'igiciro. Ashora amafaranga no muri Whoop. Iyi ni kompanyi icuruza ibikoresho bikenerwa cyane by'abakinnyi birimo n'iby'ikoranabuhanga. Mu 2023 yinjiye muri Cofina Media, ikigo cya mbere cy'itangazamakuru muri Portugal. Bafite televiziyo, bafite radio, bafite ibinyamakuru n'imbuga nkoranyambaga, kandi ibi byose bafite ibirenze kimwe. Yashoyemo imari bityo ntiyaba gikeneye itangazamakuru, ahinduka igitangazamakuru bwe. Muri rusange mu birebana no kwinjiza amafaranga menshi kandi mu gihe gito, Cristiano yashoye amafaranga muri CR7 icuruza imyenda, ashora muri gym, ashora mu ikoranabuhanga ry'amabanke no mu kuvunja amafaranga, ashora muri gahunda za mudasobwa na telefone. Hanyuma mu birebana no kwinjiza amafaranga menshi kandi by'igihe kirekire, ya mafaranga azakomeza kwisukiranya no mu gihe azaba atagikina, yashoye mu mahoteli, ashora mu mavuriro, ashora mu itangazamakuru. Mu 2025 afite imyaka 40. Abandi bakinnyi baratekereza guhagarika umupira, waratekereza kwagura business. Mu mwaka ushize yinjiye muri societe ya Vista Alegre, ikora amadongo n'ibindi bikoresho bikoze mu ibumba no mu birahuri. Yanafunguye urubuga rwa YouTube kugira ngo agire ijambo ku ishusho ye. Uyu munsi rukurikirwa n'abantu miliyoni 74 rumaze amezi 9. Mu kwa kane muri uyu mwaka yatangije studio ye ya cinema afatanije na Matthew Vaughan. Intego no kwinjira Hollywood, akagenzura ibintu byose: gukora, gutangaza, kwamamaza. Ubu CR7 ntabwo ari umukinnyi gusa, ni ikigo mpuzamahanga kinjiza amafaranga. Gusa intego si amafaranga yonyine, ahubwo no kubaka ibintu bikomeza gukora niyo yaba atakiriho. Kuri we ubucuruzi si igitekerezo cyiza gusa, ahubwo ni umuntu, ni inkuru, ni umugani, ni ubwami.